Namar ka jingjor palat ka jingnya klem akor ya kikali ka bawan ra ya ka jingnya tengku kali bat khamtam kinongnya arshaka hasil ter ka surok ba National Highway 6 na kaliang ka hinyo trap Youth Council Nongpo Circle hapo ka jingela musamla Tony Shella kum presiden ka circle baru ba Niki Nong Siet bade General Secretary ringkat bat ki wei pat ki para dukhot ka seng menta ka sngi ka apwei trik julio arajar psaw kilali benbu da ka jingtho Ahmad Deputy Superintendent of Police ka Ribhoy District PS Marweng baru J Rabha Deputy Superintendent of Police Traffic Branch Nongpo Riboy District ban pensngau bat ajing mud halor ki jingjur ki jing accident hakeleng ki benta ka surok ba National Highway 6 Hakajing tho shaw DSP kaseng kala ajing mud ban pelong da kajing talasi nakapor syakapor haki surok ba ya ki banyak bat penher stat ya ki kali ki babu aj kumjuru ya ki banyak klem akor ki banyak sarong bat penher stat klem jing mud hasil ter ka surok ba National Highway 6 kam tam haki por syuti bat kisingi ublay Habakran Shikilat Pathai Kubor nakaliang uba Tony Shella Presiden HYC Nongpo Circle luang ba nakaliang kiniki he pulet kila kubor ya ki jingjur ki jing accident hagi benta beper ha ka surok ba National Highway 6 bar ki jing dan ru kinongnya klemakor na duki kali sautayar bar ki bai ru kumju kumta halor kiniki mat ki ba ka sengkalabu ki bor pulet kin sashim kia ban yada na ki jingjur palat ki accident ha ka surok ba National Highway 6 Nakaliang jongi ka HYC Nongpo Circle mentara singi ngilaya penuan ya hindu ya DSP Buram jongi mah district sa Marwen hagaba ngidak na di Sofia hagabi day ka jingjur kan kaneka accident kini ki accident ki ba keling ki benta juga dongri boy hakini ki surok National Highway 6 te haga jing ya karan batni nakaliang jong isar ila pesau hagi ba bat kumbang ila ajim bro syaka police department ba kit penlong ya kaneka ka patrolling na nega checking ka ba man lagi por kamtam ha ki surok ba la ne ha ki surok ki ba kluj ki surok ki ba ki nya speed ba kini kali namar ka i ka ba plongi kanong teng ki breu jogi ki ju deng seatbelt se ma kawai na ki dusa barit ba kini seatbelt tang ha kapor badan kulit dan re ha kiwi bat ki jaka badan kulit sekim kenau bandeng wali seatbelt tekane kan kakta ba ladangi apa ngi ngi penher lagi nya speed ba ki kali perkala ru ban ra ya jing accident ki benta ba per te ngi lawan pensngo si ba nakila ki ru kila nakila police department ru kila shimkhia halo bidi berkene mat kumjuru ngi lawan pensngo hai ni sar nak benta jing don jong ki babon kini ki kinongnya baj kini ki baik lada day na po kay jala jongi lane lada day na po kay jala asam lada day haki singi balong haki singi syuti lane kamtam haki singi blay namar kay jongi borsing ngi laju sakih haki benta hakiling ki benta jogi ni surok ba kilalong siya palat kumnya kum penher hadu ba kimburam syu yaki nonglek wan kimburam syu wat yaki kibayanya kalilang se hapo haka surok takupta gila pensngo syaki ba kenya shimkhia wide berkene kabenta borobar haga juga por bakin long da ka checking ka mamana ka por ka wide khambun sen kini ki kidon kidong nya kali ki driver jogi haba kila yo nya kali kila don haga surok kila lese kila don da ka jing so sarong ne haga no kedur gin ala pantep ba ki adi ya bam shwa ba ki adi ya bam shwa barangta kisanya kali baradin belanya eta kali tim lada bam kremtip brewsho bat ki nya speed bat anda kila nya kupta kisa tengko yanore no bat pen sawin no bat ting ting le se bat bala shimru ya ki jing jong ki babon kumpang ngila US ngau la ne UI lengba ki news la lengba ki social media ki baman ko te kupta na kaliya ga jogi kumka seng na po sakil ngilawan pen snow ki mat high ETSP ban buram jogi te na kaliya kiro kila kular ba kinya shimkhia ba kin air ba jing ya trilang na ka bata ka pit ka biang jong pai ba hi nonglek no wan hapo ka surok National Highway kanang makin light na gijing saw na gijing accident kumpa julong hakini ki por kisi ki baladap